na to bisa taka nunggu koro nunggu matanggali nunggu Banua. Tutu baka Banua. Nakula to na singa la kumay total na ka ko santara chico. Yo nunggu sulu. Ko sama na nomu tutu baka Banua iko. Sa chico na ngonen tau. Ko tukuna ni ko ngonen in rambutan. Ha. Kira sabi kilani ko babu. Ha. Na dava na nomu tutu baka Banua. Ko yau. Iyo. Na tutu baka Banua ko na ngonen tau na fisherman. Ha. Ko na mata ni Banua korto. Senga tal ni ko fisherman sa ko na turanga sa. Mata ni Banua the fish of the land. Ha? Ha. Esa tatalo ko na ngonen tau tuno ko sinu ko na ratu. Kira malbale you the when you in Roma. Malbale you the what? Kira malbale you ko sa chico in Roma you drink the first bowl. Are Miguel yo detale. Ausanga kilango verto men rambuta tokotoka. Nindo songon rambuta. Engunu weliu nengo no. Chico nunggu mata ni Banua. Oi. Chico nunggu dabango rotona nunggu ngonen tau. Nunggu fisherman. Nunggu fisherman, chico nunggu bodyguard. Iyo orto chiribi. Orto ke de Newtown. Oro. Orto nalalaya. Oi. Orto semba. Belami. Bela. Ngai tamata lilanggur ya. Yan rabinang. Ba, pre, banda na singa pinaka singa pakarumbuka. Sa bidana kalau kong kita na team ni biti. Kung kita nga ni akabi ni kuwa, rono soto chico ka na matay ni team ke Kenya. First game against Kenya. Ba, pre, ba, pinabali ba ni pinakabero to na boys. Gore. Roto sa parung gito. Right bad gini. Kita ba koko boys lebu na karto sa tukuna chiko ni bango se baya. Kuni lenga takot na kakenta na kemdo kila da medaka. 5 years rawata poya in a row. Fiji facing Kenya babu today. Mi ba chenungu talonong gile. Anyway, na kerion mai keri. Mai geraba. To nakaure di mic nano. Yeah. Ba, pre, turun tuiliu. Au be taronga na matanggal style bongo. Iya, tarong arua tolu. Gay. Kinda narasak. Kailo mai. Sayawa. Oi. Ko dur tuiliu au nanum ni kadiri to na leo ni China iluvia. Oi, sayawa. Sabagore. Gondo na turanga tu takosju. Iya. Iyo dapat na matanggal style ba bitia ni sa duna turang sayawa mananga. Iya. Ngekadi ko sayawa. Are ko sa kila ko sayawa are. Oh. Meda basa tu kuna saboleka. Makanya dapat sa ko sa tu kuna saya numero dia. Mer kembro durlo meni massage pala. Sangai ngo kona turangan ni laungo. Tandu. Koko sa taka na government nilio civil servant but fala retire no long time ngai ready ko sa kadimai Mike pula kau sa sayawa is a slang ay sa ko mananga tama ko ya tu yawa ko dapat tu kuna sayawa is a slang baka fancy ko na confusion tagi confusion sana ko na ba ni ko babu men sayawa iko men right. That's slang. Saya iko. Yeah. So natamatan to ko na. Babu saya iko. Saya nung business. Ya mo ko senga ibula ko tunga. Au tumango iko costume ko ro bola ko chikan. Chigar to la ko to sini mamadala bea. Iko sabe kilat ko na bosa. Kilat na to na saya iko babu. Ito pasivango na no matini nung gusto. So tabi tahun bangko balidan sini tabi lani sila para sarelalo kira bangko babu mula binak lolo meni bi mic ke rock to kona tamata lolo ko to ngoro to sin kiliko sayawa na ba singa kira laktunga Sige nakanggo makasama chiko kiro ko lang tunga sonongono korto sala ko may bigo sa may kere-kere isa babu sa angay chika may kere-kere bimbi tabo yung tutuko na berto bida na kilo kung sa kere-kere bimbi bida na kilo ko 2 kg
Live na vale be. Yo ana boso nangon ko ke bukan do sala ko ini be ko sala tarungi ko isa ngole chunga mai. Au sa mai kere bimbi. Au sa mai kere bakam bimbi. Ko tarungi ko bidana kilo no mum bimbi ni kere. Ada ba ko ndende magaji. Kala ko sa be morning sa ando ready ko ndona kana longu sa rimbotiko. Sa maro ni ready. Sa chiko na sere sa rimba. Ko arle sa bundi queen sa langata. Rimba. But anyway, hada ba to bosa man tamay to kuno mo yalo mo. To kuno man tamay na namuna. Sanga na may muring re. Namuna. Ko dapat sa namuna be. Kau na namuna biko. Ko namuna sa toto bata saranga namuna yau. Iyo. Sa toto bata actually same kala. Bap, actually. But Michael na andre pinaka to na lala barong chiko nongo Friday sa buwan to na madlawa. Mesera kinibuli. Pinaka Dorang matau mesere kina budi. Korto nong ani buli talaga sa sit chiko na exam na term 1 end exam. Sabada kinita ba na buli? First term. Totolo na? Totolo sa lako sa first stem. Right ba gini? Iyo. First stem. Nama tayo. Michael ndo nakasabi tarong ako iko. Timbere ko yung lako ni ko very busy. Next week ko na chiko na West. 1 week. 1 week ko tanga sekarang kata na Mount Kayasi trip kam do na. Mount Kayasi ko first time in the history of Fiji. Mengay mbutuka na asa baka Kayasi. Michael ko yung lako Belly Road. Ko yung lako Belly Road. Simbera me mbutuka na banua na Kayasi. Ko sabe kila na matangali banua daba na Kayasi. Sini Kayasi babu. Kayasi. Are Kayasi same toto bata. Right ba gini? Kayasi. Ko sa singa ikilo mo nga ibena bono ko salako chiko na Queens Highway. Ibena bono salako. Sa kona mawisi mata ko to sa singkela. Ko leida ko lako bango. Pasta ki on singa Bernice saso yato saranga hingatok. Nandronga. Singatok town. Kona rano about ko nga chik ngayim na town na kona wab. Lako mawi nandi. Mawin ko sa mataw. Okay. On the bridge, salako bakan dono salako Nandi. Right back. Straight Nandi. Ko kung 10 10 to your right. Right. Oh, this is the road when you go beside Tapu's. Tapu, right back. Magili ko kung makete ko nang unsalala na sa bakan doya sa duro sarang aloma ni Belly Road. Oh, that's the road to the Belly Road. Belly Road, very long road. Vegetable is like So how long it takes you from Singatoko town to reach the KSC? Approximately 1 hour and 45 minutes and 15 seconds. Lako ikia na basi na motaka kake. Exact time sana. Au simberin lesu mai kia au tananga be gande ni kia maybe au ko sa rongo da ko sa chiko kia ko na gande nungut keria driver to ko lako da ke be mai ken. Lako da ke mai. Lako bali. Ko una no sa tarong na accounts. So which hotel kito sana but we'll stay again one night. Sa watching na job na to city korto na government sa binakatatale for me and the engineering boys to stay again for one night. Gay la ko may na watching na job na Bukilulu. Ko sa tarong korto na accounts na hotel la ba kito sa chiko ke sa la ko na job western side stay in the hotel. Korto sa tuko na senga sa sangay na hotel. Ay kito sa kay mode na ko nano mo kito sa mode bikrasi. Kemdo sa mode na village. Iken naposa area KSC. Kemdo po sa mode keri. Sa korto sa posa kito sa mode na village. Teka isa to ko ni Ronaldo lewa re binakasa chukuna account Maria ke vasi. Iya. Rusa siko na kemdo lewalo. Kemdo mo vengan doon na room. Wala na yung bagito. Bibaso nga rin, bibaso. Lewalo, doon ka na room, doon itutubin, doon loko-loko. Doon na tawin. Gore sa out yan, doon nga sa next day, roto sabi ta sa mga ikana sa public convenience. Magkira doon nakako sabi tarong ko simberin lang. Doon natura nga sabi tabi na dabanggo na buy and sell in Suba. Ko sa bola bango may kili ko sa giribe ko yana. To no ko I am selling a good second hand girlfriend. Wait. Oy.
I'm selling one good second-hand girlfriend. Still attractive to kuna kwa sire revina ka translate manda ko ko mau na no mo lebu ke yo dengo rio au boleh tak tigo na ngonong go endo na nongui tau sapa ka yang taki woti second hand na sapa ka yang taki woti sire revina ka endo nga ngone o sire ngone le revina ka yes I'm translating what he's saying. In good condition. Okay. Ngone le revina ka yesam do tiko na lubiana. Model in good condition. Yes, tu bina ka sara. Bina bali na model 2000. Oi. Okay lah no tu ngone. Okay, kena bala ko ngone le chiko mai niamba ki ngono model 2000. Oh, nice. Iyo. Mileage donga ngone. Oi, sa mali sa bang teki wochi sa do na ngone. No na make. Lila balab. Lakene mbuli ngone le o tolo marese. Lila sagani le sara. Musundo no binaka. No na suspension. Iya. Esa o chibe ko ay yoroni replace tak na shocks. Warna botoka. Jangan ina na matangrada na sa chingo. Wele ka chigo. Gaya. So na tikine ngona sa bebe uchi to ko bua. Sa nangani chikire mena like repeat aki. Na price is negotiable. Iyo. Rawani vital nota kitale ke baka opina kata me lutu irana keni sao. Gaya. Ito no ko swap and top also accepted. Yeah, no, ikorani swipe. Swipe. Oh, mga taka na mukad eh. Mukad. Swipe, sero talangan yun na top up kaya baka pinakata mo recharge. Okay, ito ko na ko. If interesting, please inbox me. Kaya baka iko binakata? Rawan yun na bako taka may biyon doon ay tukutuku na nunggu inbox. Ngayon bitay kayo doon na information. Remember, no road test. Matanggali ka ba naman goro ni Buya ko yore? Aya usara ko sa Is that guy talking about the car or the girl? Kau sini kila ko gore naman na sala ko may nanunggu message Boy. So what was your reply to the Singa ko yung giri chika to no ko sabi test drive na to ka no road test. Every car kaya baka kento sa bulian doon mo to ka you have to test drive. Right bad, may gili right bad Go no ako kailan doon ng friend binagasa chiko go matanggali kabang go dakaban chiko Raj. Ko taka chiko na form scale kila? Iyo. Tamatanggori. Ba't kayo na nalala or to Joshua ba or to Manoj ba? Tamatalo kita or to volta different kana ka dito. No road test. No road test. Binabali mo Binaka. Namatay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?